isaha yo gukora kwanje yageze uhaye kuyukana sana kuraho we igisuzuguriro nimuhaguruke abaririmbyi nimugaruke hano kandi Christine yari yabahamagaye birabananira guhaguruka yabananiye guhaguruka ngo mutere haleluya none ni haleluya mwumvise rero y'umugabo y'umugabo haleluya ubona umusore amen yasagira neza ariko muranezerewe genda nezerewe cyane
baririmbye mu byagire kara ko kugira ngo muve mu mbeho. Bwana Yesu asifiwe. Ariko mana we. Amen. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Abamaraika na makamba wahora we Bahura ahimbaza umwami Imana tuwera urera uwera rata urera uwera mwami Imana Mana urakwiriye icubahiro. urera mana we Mana urakwiriye amashimwe. nawe usa nawe Ni wewe munyakuri, ni wewe munyabuntu. uhwanye nawe Cubahiro ni cyawe ibihe byose mwa. turaguhimbaza turaguhimbaza ibindi byose Mana Amaraso yamenetse yanguye urubanza abohowe yarambohoye ntaririmba kuko siyo yambabari narabohowe ntaririmba uko Aha. nzi uko maraso ya Yesu ndagusaba ivyaguruke yankuyeho urubanza yarambohoye shimiye amaraso shimiye amaraso ya Yesu narabohowe naririmba ishimwe kuko nzi amaraso ya Yesu amaraso yamenetse urubanza yarambohoye yarambohoye naririmba rwose narabohowe benshi bari bazi benshi bari bazi ko abandi bari bazi ko umviriza wa musozi umviriza wa musozi we
ya Yesu nawe ucicaye byaguruka urubanza uzamura amaboko imbere y'Imana konziko tuzamura ibiganza gatoya duceceke imbere y'Imana imigozi yari yaratuboshe umugongo twari tuzirikiye tutawukwikura ariko agakiza kabonetse duhinduka baragwa duhinduka abana b'Imana duhinduka abanyamasezerano duhinduka ubwoko bwatoranijwe duhinduka abana bo mu bwami Turi nawe yarambohoye ndaririmba uko nzi yuko urakoze mwami tugukomeye amashyi menshi shimwa Yesu shimwa data Mana uri mwiza urera cyane ineza yawe igihinduka ururera ineza yawe Mana we ntihinduka ineza yawe Mana we ntihinduka reka dukomereze amashyi kubw'ineza ye muri aka kanya reka dufate ibigira 10 n'amashikanwa dutangira Imana haleluya haleluya katukorera Imana hari umuntu yavuze ngo mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza kuzongirira neza amen ukorera Imana kuko urafise impamvu yo kuyikorera urafise impamvu yo gutanga urafise impamvu yo gufata mu butunzi bwawe ugahereza Imana haleluya nukuri fata rero kigira 10 nimba wakizanye ushire muri envelope protocole nibaza ko cyo gikorwa yagejeje abifuza ama envelope bashobora kuba baba bazibahaye kugira ngo dutangire Imana amen urazamura ikiganza aho uri nimba ukeneye envelope shire mu kigira 10 ariko ubundi ikigira 10 bukwiye no kuvomera wagishize muri envelope haleluya ubwo si ibintu wiyumvirira
umuntu uzi kuza gukora envelope y'amajana 2 se wigiye cyo umuntu azazi kwaza kugitanga umuntu ava muhira bizi kwaza kugitanga uvuye mu rugo kagura envelope yawe ugashiramo hanyuma ukavuga ati iki ni kimaze njanye imbere y'Imana iri ni iki ni kigira 10 njanye imbere y'Imana Imana indungikanye kugira ngo nzane mu nzu yayo Imana ishimwe narivuze ngo Imana ishimwe undi amena muyitabira ko nayivuze cyane cyangwa uyitabira kubera kikurimo kuvuga amina ugaje mubivuga cyane undi kuvuga amen ni ibintu bitubamo nk'abakristo amen Amen. ni ibintu biturimo ni ibintu nyene tudashobora gukontrola biba biturimo iyo ubwo babitebeje kubivuga wumva bikujagata sivyo Cyane. ubwo buzima yenza mbona abantu batinya kubwira mugenzi we ngo Yesu ashimwe kamenga ni ikintu giteye isoni ubu abantu baharaye shalom erega sindamukamye abakristo mwari mubizi shalom ni ndamukamye abantu bose n'umuyisilamu yoyivuga ariko ntabwo yovuga Yesu ashimwe shalom ni jambo ry'igiheburayo rivuga amahoro ni nkuko uvuga amahoro iyo ni ndamukanyo y'abantu bose ariko Yesu ashimwe ntageza iyo ni ndamukanyo y'abana b'Imana wowe n'umuyisilamu yovuga ngo Yesu ashimwe avuga gute muranabizi shalom ni jambo ryiza ariko sindamukanyo y'abakristo amen nindamukanyo y'abantu bose uwo ari wese n'umubudiste yoyivuga ariko nashobora kuvuga Yesu ashimwe ntabwo ashoboye kandi cyo kintu cyaramaze kunyengetera mu ma eglise ijambo Yesu ashimwe riko ragenda rikama muze mubikurikirane muze mura no kuri telefone akuramukije ni shalom ningana kajambo nyine ego kararyoshe kuvuga ariko insobanuro yako irasanzwe nk'ayandi majambo yose haleluya Amen. gusa ni ijambo Yesu yakoresheje igihe yasanga abigishwa biwe mu nzu biyugaranye yababwiye ngo shalom kuko yari ndamukanyo y'abayuda niko baramukanya ntabwo yari kubaramutsa mu yindi ndamutso kuko yari yo ndamukanyo yabo aravuga ngo amahoro abe muri mwebwe sawa muze mubandanye mwivugira uko nyene ariko je nzokubwira Yesu ashimwe abandi nabura mwandikira ngo Yesu ashimwe ngo ashimwe cyane ni amina uvuze ngo nibibe gucyo ubushize kikashi ame uvuze ame uba wemeje sindabigishije Cyane kabisa. kadusenge data mu izina rya Yesu turasengeye amashikanwa n'ibigira 10 tugiye kuzana imbere yawe turagomba ngo vyakire mu izina rya Yesu Kristo uhezagira umuntu wese agiye kurekura agiye gutanga umuhumugisha umuhezagire mu buryo bwose umuhezagire mu ndimiro ziwe umuhezagire mu bworozi umuhezagire mu kazi umuhezagire mu rudandazwa umuhezagire mu kintu cyose akora abone umusesekara abone byinshi urakoze mu izina rya Yesu Kristo reka mayicaka turirimbira akaririmbo hanyuma aka karirimbira Imana n'akaririmbira twebwe akaririmbira Imana okay Asifiwe Yesu. Yesu ashimwe. Aho da. Shalom tuyigabanye. Yesu nashimwe cyane. Jewe ndanezerewe kuba hano. Uyu mukobwa wa Yesu yitwa ukagira babwire uyu. Je ndaririmba après midi kuko uyu munsi naje kurya ivyo ngaha. Je ndarimba après midi
uyu niwe agira aririmbe afise ingabire idasanzwe nawe Imana yahagurukanye reka araririmba muraza kuvyumva ukuntu ahagurutse nabibwire rero aca aririmba twebwe turakorana ku mugoroba haco bitwaye twabacunguza uburyo umwete umwanya umwete namuzishengera hamwe Yesu nashimwe kandi ku mazina yanje nitwa Joy Queen Ngendakumana. Yesu nashimwe. Ngiye kuririmba indirimbo yo gusenga nimwumvirize umuzika ahubwo mwumvirize amajambo. Yesu nashimwe kandi suivez celle qui s'affiche sur votre téléphone pour autoriser l'accès correspondant. Ugusenga ni kwiza, ugusenga kwimura imisozi, ugusenga kugurura ivyugaye, ugusenga ni kwiza, ugusenga kwimura imisozi, ugusenga kugurura ivyugaye. Erega gusenga n'urufunguruzo kugurura ivyugaye, urabibaza Pawulo na Sila ingene basabawe imiryango irafunguka kubwo gusenga, uwarabarinze arakizwa kubwo gusenga, Hana yaronse Samweli kubwo gusenga, cagihe abayuda gaca bica kubwo gusenga baratabawe, Esiteri yabaye umwamikazi kubwo gusenga, n'abasenga uzibukwa, reka gutaka bira abantu, n'abasenga uzibukwa, n'abasenga uzibukwa, reka gutaka bira abantu, n'abasenga uzibukwa. Ugusenga ni kwiza, ugusenga kwimura imisozi, ugusenga kugurura ivyugaye. Nimusenge ndabahanuye, ugusenga ni kwiza, ugusenga kwimura imisozi, ugusenga kugurura ivyugaye. Il est 12h47. Abamenye ibanga ryo gusenga mukomere ntimunyeganyege, nubwo ibirusha bitazobura mukomere ntimunyeganyege, utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba, nubwo yoba rurangiranwa atagusenga n'ubusa, ubutunzi butarimo Yesu byose n'ubusa. Wewe senga ibindi Yesu ubimurekere, ubutunzi butarimo Yesu byose n'ubusa. Wewe senga
gusenga n'ubusa ubutunzi butarimo Yesu byose n'ubusa wewe senga ibindi Yesu ubimurekere ubutunzi butarimo Yesu byose n'ubusa wewe senga ibindi Yesu ubimurekere ugusenga ni kwiza ugusenga kwimura imisozi ugusenga kugurura izugaye ndabateye intege nimusenge ugusenga ni kwiza ugusenga kwimura imisozi ugusenga kugurura izugaye niho muzabona inyishu zanyu ugusenga ni kwiza